Dokodela Nhlekani mamkereli kamngana lona FM. Hayi Khalanda. Mipfokile. Ipfukile ngoba. Ipfukile man. Nakuhisa damn. Antimile tlhelo ri ratiko kambe kuna kun'wana yi ngele kuneni mpfula la Joni la yile kuneni swinene mpfula kusukusela nampundzu. Ya le phamela nyana kwa yile kusina umela la Pitori la. Oh mile Pitori n'wena. That's right. Ni lava ku hi bulanyana la kuna Tim Shirimani ku ya hi leswi a ni tiva swoho a na ha swi landzeleli ngopfu swa tinsimu hi mhaka ya ntirho lowu se ni tirhela ka wala kambe leswi a ni tiva swoho i ku Tim Shirimani yi katsa vanhu vo fana na va Prince Rangani na va Mr Post hi ndlela yaleyo i ntiyiso No moni lungisa moni lungisa hala ka Rangani Rangani kuna Rangani Music. Okay. Yeah, Rangani va independent and vana production ya vona. Okay. And then vana leswi va swi tirhaka vona as Rangani production. Rangani production i ya Prince Rangani ne? That's right. Okay. That's right. And then so ka Tim Shirimani hina na Rangani Productions hi hlangana loko hi tirhisana ka ntirho wo karhi at this point. So it independent companies leti nga timbirhi kambe loko swi fika ka ntirho loko ku ri na ntirho loyi hi hlanganaka ka wona hi khomisanaka ka wona then a hi swa endleka kambe Tim Shirimani yi katsa na Mr Post. Yes, Tim Shirimani Mr Post u le ka Tim Shirimani na ti artist tin'wana ta Tim Shirimani va tele nyana lava tivekaka lava nga ka Tim Shirimani. Leswi swi vulaka ku ku na vuxaka bya kahle a xikarhi ka Tim Shirimani tani sweswi mi nge ya tirhisana na Rangani Music. That's right. Vuxaka bya kahle swinene. That's why na mintirho ya kona yi sasekile. Loko ku ri ku na vuxaka bya kahle ni lava ku ta kamba ku nga va ku endleke yini leswi nga endla leswaku xiyimbeleri xa le ka Rangani Music na xiyimbeleri xa le ka Tim Shirimani swi hetelela swi voniwa swi kha swi susumetana a xitejini kambe ni khomele ntani swi nga ni kuma nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi yisa mahlweni. Sure. Inkomo i 29 timinete. Okay mari ka bota lexi ne sweswi hi twa hoyi leyi a yi ri kona between Tim Shirimani na Rangani Music as Miss Cingu Dr Shirimani i vele ku vulavuleni hi vona i va nga sungula a hi yingiseleni swi ya mahlweni. Hi ndlela yo yeleyo ni tirhela layinini la ni na dokodela Joe Shirimani kusuka ka Tim Shirimani kasi ke hi le ku buleni hi mhaka leyi kumbexani mi nga yi landzela ngopfu ka social media van'wani vo tala van'wani mi yi voni yi kha yi endleka twi hi ndlela yo yoleyo. Dokodela ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho hina hi lo vona swithombe swimbirhi swinharhu n'wina mi nga va mi vonini mhaka leyi kha yi endleka loko ku ri ku mi yi vonini kahle ku endleke yini? Moni ku swo tala hi leswi swi nga ta vulavula hi vo madoda leswi nga humelela kambe loko ni tsundzuka kahle na mina ni ri kona ka ntlangu walowa. Kambe loko ku humelela leswiya laha ni tshami kona a movheni a ni ri kule nyana na stage. Loko swi ta sungula ni swi vonangi ni lo vona hi loko se swi tshunela haleni ka mina. Okay. And then leswi ni nga vona swona hi loko I'm sure loko se endlekele laha stage se ku laha ka movha leyi ni ri na yona a hi ri swin'we na Rangani loko hi ka hita a hi famba hi yona. Swi kumeka ku none Rangani leswi nga humelela lahaya leswi swi endla result ya ku ri okay Rangani vatirhikulori va hina lava hi nga na vona se va ta na yena laha movheni. Okay. Ku a ta wisa na mihleketo se hi loko ni sungula ku vona ku hayi mani ku na problem laha se loko ni ku na langutisa ni kuma ku okay nga ku problem leyi le xikarhi ka vona va ri vambirhi Rangani Prince Rangani na Mr Post ma swi vona. Se kwalano ke loko na ha langutile se swi kuma ku nkarhi wa ku vulavula wu kona hi ndlela leyi a swi ri hi wona a swi ri tense nyana ku ri na tension nyana se I'm sure loko Mr Post a se a tshunela movheni so loko a tshunela movheni se Rangani yi zame ku avoid ku nga vi na ti-problem ku ya mahlweni se hi loko yi sukake yona yi tlhelela a stage ya performa tinghoma ta yona
kambe swona a swi tikomba ku na problem se loko se ni ta yi kuma ndzhaku se loko ni vutisisa kahle ku ri kahle ku humelela yini loko se va byela ku nga ku problem yi sukele stage a ni ta tsakela ku vona hi vini okay yeah ku swi hlamuseta kahle ku nga va ku humelele yini mina no fana na munhu loyi ni nga lo vona hi ti-results ku ri hawu kasi ku na problem swo fana na sweswo mina ni nge swi hlamuseti hi wendi kahle okay ni tshemba ku vinyi va nga kota ku swi hlamuseta kahle vona hi nga se ya ka vona n'wina ka tani hi team Shirimani mi vona team ya n'wina yi tsakile ku na va ha tsakile vanhu van'we ngopfungopfu loko hi fana hi languta n'wehe na Mr Post lera ku mi nga kota no vutisa Mr Post ku ri hikokwalaho ka yini a fike ka xiyimo lexiya mi ze mi nga tikuma nkarhi wa ku lava ku landzelerisa swa muxaka wolowo ya hi ku loko mi tikuma mi tirha na vanhu vona ku ka team Shirimani hi na protocol and hi na milawu leyi tirhisaka yona loko yi endla swilo swa ntirho lowu wa hina ni wu kumile nyana nkarhi wa ku vutisa Mr Post ku nga va ku humeleleni kambe a ni swi endlangi aka sini liya hi ku a swi lava laha ku nga miyela nyana ni wu kumile nkarhi u vuye a ni hlamula laha nga ni hlamula kona kambe a hi nga si kuma nkarhi wa ku ri hi va hi kumeka hi ri ofisini ku un'wana na un'wana u le kule nyana swo fana na sweswo ya but loko ni ta ya ka xivutiso xa ku ka team Shirimani loko ni langutisile ku tsakiwile kumbe swo fana na sweswo xiyimo xi yime njhani ku fika ro siku leriya a ni tiva ka team Shirimani ku ri na moya wa kahle ku ri na hinkwaswo leswi a hi tiva hi ka hi hanya swona a ni tiva swi tshame hi yona ndlela yaleyo and then up until ku ze ku humelela incident liya se ka nkarhi wa sweswi na kona tanihiloko hi swi tiva ku loko ko tlhela ku humelela problem ka ntlawa wun'wana na wun'wana ku vekiwa nkarhi wa ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi sweswo and then ku kombisaniwa hi vita kuma mbuyelo ka swona se ku vulavula ntiyiso swo fana na ku nga va ku ri na problem leyi hi tivaka hi ya leswi nga humelela leyi ngopfungopfu kambe hi leswi hi nga ta kuma nkarhi wa ku hi tshama hansi hi vonisana hi swona a ku swi va na ku na swin'wana swi nga cinca ni swi tivaka kambe ku na swin'wana loko ni kha ni lavisisa la ku twala ku ngeti ku na swin'wana n'wina tanihi dokodela na Mr Post mi nga hundzisangiki kahle kumbe mi nga hundzisanangiki kahle a ni tivi ku hambi swi fambelana na masagwadi ku nga va ku ri na leswi swi nga ri ku kahle hi timhaka ta mbuyelo lowu nga heta lowu va koho ka masagwadi lawa ya ri koho ka xitichi ka sweswo ya ku na swin'wanyana tanihileswi ni nge ko tala loko na problem hi kumeka nkarhi wa ku tshama hansi hi vulavula hi swona kambe ni ngo yi toucha laya na laya masagwadi ya Munghana Lonene a ni ri ma endlekile hi ndlela ma nga endleka hi wona and then se ku fika ku va na mbuyelo wa ku wine va mani loko swi fike kwihi se ngopfungopfu hina laha aka xitebulu xa hina loko artist yi nominatiwile ka masagwadi swo fana na sweswo okay swa humelela ha swi sapota loko yo tshika yi wine award hikuva a empowerana award leyo ya yona artist leyo a ku na nchumu lexi hi xi tekaka ka team Shirimani loko yi ri award leyi nga ya artist a ku na nchumu hi xi tekaka i award leyi fanelaka yi tsakisa yena tanihileswi empoweranaka se aka leswi ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona ku ve na award ya producer producer award leyi nga humelela hikwalaho ka ku va Mr Post a wine ti-award to hlayanyana ni tshemba ku swi fambisa hi ndlela yo fana na leyo ku a swo sungula se kokwalaho hi kona laha ku nga va na xihoxonyana lexi a tivekele nkarhi ku ri ta tshama hansi hi xi langutisa laha aka ya Mr Post ti-artist hi kumeka ti-producer hi kumeka hi ri mune ka production leyi a yi ri involved ka ma-awards album ya Ndhambi loko yi ta kuma award ya producer swi kumeka ku okay swi vula ku vanhu lava nga va involved ka album liya hi vona valavo ku nga Prince Rangani Mambawulele Joe Shirimani and then na Mr Post a ri part ya ti-producer kwalaho se xiphiqo xi fike xi va kwihi kwalaho ya a ni ri loko se swi va tani loko award yi kumekile
ku fanele ku va na mali leyi fanelaka ya ka ti-producer kona kwalano hi laha ku nga fika ku va na problem ya ku mali a ya ha kotangi ku fika ka ti-producer and hi ndlela liya yo a hi swi langutiseni hi ndlela leyi ko tala system leyi tirhisiwaka loko ku ri na prize winner va rhumela tifomo and tifomo leti va ti rhumelaka va ni rhumerile tifomo ku ri ni ti tatisa mina ni yimela site rero ra ti-producer sure so ni endli tani va lava na ti-details ta ku loko ku va mali ya kona ya rhumeriwa yi rhumeriwa kwihi se a ya ha vonakangi hi swona swi nga fika swi hi hlamarisanyana a ya ha kotangi ku fika swo fana na sweswo se ku swi endlise ku yini a hi nga swi kuma kahle a ha lava ku endla ti-follow up ni nga ku ya misunderstanding yi nga va yi ri kwalani ka ku no na sweswi ti-producer a ta ha languteli mali liya mara a ya ha kotangi ku fika so ni nga ku swona leswi ni vulavulaka hi swona kwalaho loko mo ka ya kotangi ku fika a yi hakeriwangi hi xiticha xi hakelangi ti-producer a ti kumangi mali liya ya ti-award so se mara loko hi ya na swona hi kha hi ya mahlweni so swi ve mhaka ya ku ingaku yi wela hala ka sayiti ra mutirhikulori ku nga Mr Post yi kahle yi hakeriwile xitichi xi hakerile a xikoloti yi nikiwe yi lo ya ka Mr Post a mi vutisangi ku hikokwalaho ka yini yi ka Mr Post ku ve n'wina mi submit phepha leri a ri fanele ri komba ku loko mo wina ri ta ka leswi mi nga ta va mi lerisise xiswona ya a ni ri loko mo langusa butheta ni ri hi le ka nkarhi wo tikanyana wa ti-corona na swin'wana na swin'wana so process ya ku endla swilo ko tala mi kuma yi teka nkarhi hi mhaka ya swin'wana na swin'wana so na hina tanihi stable a hi ri ka yona process yaleyo ya ku ri hi ta lavisisa hi vutisa ka Munghana Lonene ku swi nga va swi endlise ku yini so ya a hi nga si fika kwalani ka ku ri endla follow up se Mr Post kambe ku fika sweswi Mr Post leswi mali yi nga fikela ka vona a yi se fika ka vahumelerisi lavan'wana a yi nga se fika ka vahumelerisi van'wana mara ni tshemba ku na hina i ta kota ku mi byela kahle hi ku na hina a yi ri mhaka yo loko yi nga si fika hi lava ku ta ku why then ku na explanation leyi yena nga yi endla so tanihileswi mina ni nga tsakelaka ku ni nge va vuli on behalf of Mr Post yena a nga kotaka ku a swi veka kahle hi sweswo kambe a yi va mhaka leyi nga ze yi va nga mpfilumpfilu a yi ri mhaka leyi a hi ta yi addressa management swo fana na sweswo kambe ku hlamula xivutiso xa n'wina loko swi fika ka masagwadi a ri tsara hi yona leyo khensile dokodela ni khensile swinene nkarhi wa n'wina